gupfa bakaza bakapfa nyamara uhora abantu bataha ubabwira ngo murakira amande imana iguciye abakurwaye na gatatu murongo w'umunani yihutishije kugira ngo twumve ikintu Imana ivuganye natwe muri kino gitondo. Yobu ibiciro 28 aravuga ngo raba njimbere ariko sihari somo na gatatu ku murongo w'umunani ngo raba njimbere ariko siho iri raba njimbere ariko sihiri nasubira inyuma nkayibura nambere ndaje imbere nkayibura nasubira inyuma nabwo sihiri iyi kiravuga nini Imana cyenda nacyuma irubavu mu gihe ikorera naho nyene sishoboye kuyibona irubavu mu gihe ikorera naho sindayibona yirisha ku ruhande rw'iburyo kugira ngo nubwo yirondera imbere akayibura n'inyuma akayibura n'irubavu akayibura yoyo ibirikira birahe iyo mureba wikihisha cyangwa ukibigeza ku ruhande rw'iburyo ngo kugira adashobora kubikubita n'iki ijisho komeza ku murongo w'icucu yamara yiracaho yamara yoyo irazi inzira ncamo niyamara kumbugutira nzovamo meze nk'izahabu munakire neza ijambo ry'Imana. Oh haleluya ndabaramukije mu izina rya Yesu ni mutoka Darfina urumva hari umutongoro na mutoka ba cyangwa ngaragibagiye ariko abandi bari nabyibagiye mutongoro mutoka ba hatangiye mutongoro ubu haje mutoka ba yavuze ikintu gikomeye aravuga ngo naje Bujumbura ngo ntabwo nari nzi ko nzahagera mwebwe kubera ko ariho muba mwumva rwisanzwe jewe natanguye kwifuza i Bujumbura numvise bavuga ngo mayibobo z'i Bujumbura ngo zamaze ngo amasakoshi ngo y'abadamu ngo zibasahura bitabwira Imana ngo wazambabariye nanjye basiga kuma ngo mayibobo ry'i Bujumbura bakamvuga muri radiyo umunsi umwe Imana niyongera kumpa amahirwe yo kongera guhagarara kuri runo ruhimbi nzogana babwire ubushobozi bw'ururimi ubushobozi bw'iki bw'ururimi ibyo bintu navuze nkiri ruguru byaramfashe umunsi nageze hano Bujumbura nashikiye kuba mayibobo mbimaramo hafi imyaka 5 ndara mw'ibarabara kandi urumva rero byatuye ni hehe ndi ruguru
bwira umuntu mwicoke ngo witonde n'akarimi kawe. Haleluya. Nzaza basobanurira akarimi neza neza. Hanyuma ndi umugabo mfite umudamu yaba yampeje kubera ko isi imirimo nawe ku rusengero twari kuzanana ariko ubutaha sinzamwemerera tuzozanana muri Emmanuel. Narabakunze umutima wanjye urabakunda ni ukuri kw'Imana. none washyize naho hanze mbona abantu baracanye bakamva ndanezerewe nimikomera amashyi muterana haleluya. Rero mu mwanya mfise ndashaka baganiriza ijambo rivuga ngo ikigeragezo umuntu, ingaruka y'ikigeragezo umuntu adafizemwo uruhare. Iki ingaruka y'ikigeragezo umuntu adafizemwo uruhare. Kuko ibigeragezo ni bitatu: hari igituruka kuri Satani, hari igituruka ku Mana, hari n'igituruka kuri wewe mwenyewe ku muntu ku giti ciwe. Ibi byose bifise uburyo byinjira n'uburyo bisohoka. Ariko igituruka ku Mana gifise amazina abiri. Ikigeragezo gituruka ku Mana akaba ari n'igipimo Imana ipimisha umuntu wayo kugira ngo imugeze mu byo yavuganye nawe. Haleluya. Kubw'iyo mpamvu ndababwira rero hano ikigeragezo umuntu adafisemo uruhara n'ingaruka zacyo. Muhereze Imana yashyubahiye. Ni ukuvuga ngo bitewe n'umwanya mfise ndavuga nihutisha nk'umunyamakuru, ntawe ubwirindadiye ngo subiramo, ahubwo utegereza ko amakuru yongera akagaruka ukongera ukumviriza. Ubwo rero niba ushaka ko amakuru atagucika ntumvirize cyane. Imana ishoboye. Uyu mugabo yitwa Yobu. Aya magambo Yobu yavuze hano ni amajambo yariko yishura inshuti ziwe zitatu harimo Eva. Aba bagenzi bayo babonye Yobu ahuye n'ibibazo byinshi cyane. Mbere baba bagenzi barasangiye, hanyuma gusangira baba bagenzi bayo umunsi umwe babonye byamucanze ibishyimbo byamuhezeho bafatana amasengesho y'iminsi indwi. Ayo masengesho y'iminsi indwi bayarangije, Imana ntiyavuga, abarota ntibarose, abavugishwa ntibavugishijwe, aberekwa ntiberetswe, abahishurirwa ntibahishuriwe. Babwira Yobu baramubwira ngo Yobu, mu minsi dusenga y'Imana ntiyari bwaceceke, ariko aka kanya irahoze. Igituma ihoze rero ni ibyaha byawe byinshi byageze ku rwego Imana biyisesema, inyegeza n'ijwi ryayo, inyegeza n'ubwiza bwayo. Hanyuma Yobu, haleluya. Oh haleluya. Iyo umuntu mwijanye mu inshuti zawe uzazimenya ari uko byamucanze. Iyo mu inshuti zawe uzabimenya byamucanze. Iyo uzahitamo inshuti nyanshuti. Babwira Yobu ngo umugororozi w'Imana, turagutunguye ko ibintu byose wahorwa ari amanyanga gusa. N'ibi bintu ufise wagutunze bigaragara ko ari ibyo wari waribye. Noneho rero tukanga wiyunge nayo, arabishura. Haleluya. Iyo barabasubiza ati mwumve imbere nkayibura, nasubira inyuma naho nkayibura, naje ububavu mu gihe ikorera nabwo nkagira nkayibura. Ariko ngo yo yiyegeza mu kuboko kw'iburyo, ndabizi kugira ngo ntashobora kubikunda hejuru. Niko Yobu yasubije aba bapapa b'inshuti zitatu zitagira iyerekwa, zitagira amaso. Ngo arangije ahita ababwira ijambo rikomeye cyane, arababwira ngo nubwo bimeze gutyo yoye
muri koroni mubwire ati ukuri kurabibona biratandukanye no kubibona ariko yaje ngiye gusoza aravuga ngo oya agora so Bible deal haleluya aravuga ngo uko yavuze waliya mama kumvutia konyera abantu muzi kumesa iyo umuntu amesa arakuta impuzu nayibura ahantu hari ubucafu bwinshi ahateba ntahateba Azoba
yobu yarihanganye byose arihangana yageze ahantu aravuga ngo navuye mu nda ya mama atacyo namba nzanasubira mu nda y'isi nta kintu njyanye none ageze kuri 42 ukuntu Imana ivuze muri 42 ibwiye babapinga ibapinga yo irababwiye ngo nimwijyanire mwebwe imfizi indwi n'intama indwi bisobanura ngo ibyo bintu bimushinga ndashaka kubemeza ko ibyo yari arimo ibyo yahuye nabyo ataruhara yari abifitemo umve mesaje umanutse muri kano kanya ndaguhaye gutaha aka kanya ndatangaje muri ano materaniro Imana yo mu ijuru icamande abantu bagukwize iracamande mu izina rya Yesu Imana igucira amande abantu bagukutse Imana igucira amande abantu bagusuzuguye Imana igucira amande abantu bagugaye Imana igucira amande abantu bagusenga Imana igucira Imana mashina karoro kaesha